Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngwamukele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV igama lami nguNeliswa Ngwakacele. Namhlanje siyaqhubeka futhi sisemkhankasweni wezingoma eziyishumi eyodwa yazo sizongena ngayo ku2025. Angithembe uyaqhubeka wenza njalo uvotela uhlamvu lengoma oyithanda kakhulu. Namhlanje ke siphethe uhlamvu G ingoma ethi Mayidululu yamjolisi ehamba nomnqobi yazo. Kodwa ke songena phakathi sibone ukuthi basiperformela kanjani. Siza ukuthi luthini udaba labo ngempela si SMS yini sibavotela. Asambeni sibabone ukuthi bona engabe benzani. The M1 Studio njengoba seshilo ivuka Africa Breakfast Show ingoma ehlukanisa unyaka 2024 umbuzo silokho sibuze njalo ukuthi ngabe yipi ingoma ezosifaka ku2025 sinomjolisi njengamanje sikhumbula ukuthi lo mkhankaso silethela bukhoma noma silethela ilogo ezinhle ngapha Black Technologies kunemali ke njalo uma lokhu uvotile because njalo ngeviki soke sikhiphile nje o25,000 rand sibonga kuKhozi FM sibonga na kuBlack Technologies sinomjolisi namhlanje. Hello brother, ninjani? Siyaphila. Cela sikhumbuze abantu sivota kanjani futhi once again. SMS ingoma G ku 35615. SMS nje uthi ingoma G uthumele ku 35615. Noma ekangaka ingoma G 35615 ingoma ozoyiperforma njengamanje thini? Umngami sengalile. Oh, umngami sengalile. Hawa kakaka walikhuleka. Take it away. Tulale bulala bafana benzinjani Ami wapinduki nkunde tumile Yedlalela bonga bafana Mina nganqwamalale nginga ngathulalale bulala bafana benzinjani Ami wapinduki nkunde tumile Yedlalela bonga bafana Athulalale nginga ngomalale bulala bafana benzinjani Bami waphenduka inkundla edumile edlalela bonga bafana Bamngami ngoba mina ngingimele lento yenzani Bamngami ngoba mina ngingimele lento yenzani Umngami usengalile usathanda lendoda yamakhelwane ngoba uthi ngono simashele umngami usengalile usathanda lendoda yamakhelwane ngoba uthi ngono Njengoba mesengalile usethandana nendoda yamakhelwane ngoba uthi ngono semashendele manje ngoba uthi ngono semashendele manje ngoba uthi ngono umngami usengalile usethandana nendoda yamakhelwane uthi ngidlala kancane uthi ngcono semashendele umngami usengalile
lilo sethandana nendoda yamakhelwane uthi mdlala kancane uthi ngcono simashende ngoba uthi ngcono simashende ngoba uthi ngcono simashende manje. Ayi suka nini madoda uthi umama usengalile noma umkami usengalile kodwa khona umuntu ongala wena wrong kanjani? Ingoma yesibili senza yiphi babes? Sizoyedlozini sithi baba ka Enzo. La siyathatha bhodi thatha Sambe. Asiye. Si. Lokuthi baba Enzo umntana yena wabi ulokuthi baba Enzo umntana yena wabi oh ay zangumile uyisithana lami oh ay zangumile Lona la la te amanas oh vitamba la mloge ngendo bazane la la te amanas weno lokuthi baba Enzo umntwana yena wabi ulokuthi baba Enzo udlala ngamo ngezinyoni oh Oh man, ubaba ka Enzo umsakazo Ukhozi FM siku 90.1 kuya ku 107.4 makusanda ukuvulela umsakazo. Hello ninjani? Siphakathi naphakathi unplug session Vuka Africa breakfast show. Sina sise M1 studio samba nomjolisi uLady D ukhona studio. Soba so Ukhozi FM siyakutholakala na ku SABC Plus. Eyokugcina ke leyo iperformer iyona ngiyona le engenile kumncintiswane wengoma ehlukanisa unyaka silethela bukhoma ngaba Black Technologies my love. Ongakavoti umuntu ngoba isona sikhathi lesi sokugqugquzela umuntu ongakavoti ohlele ekhaya awuba convince man. No ngiyacabanga ukuthi laba bantu bayazi ukuthi 2K kufanele liwine na kanjani kuzobe kuumlando ukuthi 2K lihlukanisa unyaka ngengoma emnandi kakhulu ethi Mjululu yes so abantu bavote ngamandla kakhulu kunakuqala njengamanje wonke nje umuntu akavote uyalala uyavuka wenzani before wenze leyo nto yenza pause vote wenze leyo nto pause vote wenze leyo nto na kanjani ke mhla ka 31 so sithi hey Mjululu sithi la mthemba
ithemba lami. Yes. Hey wena enhlizweni yami darling. Oh man, sivota kanjani? Cela usikhumbuza futhi one more time. SMS uthi ingoma G uthumele ku 35615. Ingoma G ku 35615. Uyizwele ke ingoma G 35615 My Dululu 1 2 3 let's go. Hey wena enhlizweni yami darling. Sithando sami My Dululu. Sweetie lami themba lami. Hey wena enhlizweni yami darling. Hey My Dululu. Sweetie lami themba lami. Hey wena usenhlizweni yami darling. Isungile inhliziyo yami uyiphathe ngesandla dale uyimungi bese uphinde umqondo wami ngicabange ngawe dale. Isungile inhliziyo yami uyiphathe ngesandla dale uyimungi bese uphinde umqondo kimi ngicabange ngawe dale. Celo wawe ngamehla midali ungibonise la ngaboni khona. Ngicabange ngawe dali. Celo ube ngamehla midali ungibonise la ngaboni khona. Ubezindlebe zami ngizwe ngawe dali. Celo ungadeli isibadali sokuhamela inhliziyo yami ngoba vele mangibona uvalo mina ngishawa uwedali. Cela ungadeli ukuba isibadali sokuhamela inhliziyo yami ngoba vele mangibona uvalo mina ngishawa uwedali. Sithando sami My Dululu. Sweetie lami themba lami. akekho umuntu Wena enhlizweni yami darling. Sithando My Dululu. Sweetie lami themba lami. akekho umuntu Wena enhlizweni yami darling. Sithando sami My Dululu. Sweetie lami themba lami. akekho umuntu Wena enhlizweni yami darling. Sithando My Dululu. Sweetie lami themba lami. akekho umuntu Wena enhlizweni yami darling. Sithando My Dululu. Sweetie lami themba lami. akekho umuntu Wena usenhlizweni yami darling. Umjolisi uthi My Dululu ingoma G emsazweni ukhozi FM 35615 silethela ngawa Black Technologies. Siyabonga kakhulu sikufisela inhlanhla Mjolisi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Nice one. Sibuyela kuwena studio Lady DK.
Ake namhlanje siphethe enye ingoma futhi hamba phambili laphana njengamanje kuyi-top 10 hayi ukuthi u-number 1 kodwa isondele lapha eduze asazi ukuthi makuphela unyaka engabe eyothola yini u-number 1 ingoma ethi Mayidululu kaMjolisi but wami right Ngiyaphila ngiyabingelela kakhulu njani wena kuyaphila wabingelela phansi nje ingoma yakhe ibishisa ikhotha ngumuntu ophansi vele umuntu ophansi ukudala kodwa imisebenzi yona iyabonakala yona iyabonakala Yeah. ngixoxele ngengoma yakho Mayidululu isuka phi nayiqamba kwenze njani nifisani ngayo mangizosho nje kahle kwakugqugquzela uthando nokuzwana nokuhlangana njengabantu more especially kababili mhlawumbe abathandanayo abaku relationship kodwa ke ngicabanga ukuthi i-version yesibili so ifana nempinda mawungathi ungasothanga bese yaphindwa yaphaka again ngoba bekade ikhona kwi-album edlule lethu lempempe beyishandela pha bekade inokwazi insele then ngesasesiyenza ke iJombisi Mayidululu manje sesineyenze nomphudo umnqobo yazo isibuye ke yashisa ikhotha ngixoxele ngoshintsho nishintsheni mase nenza nomnqobo kwaba ufaka iPice nje ezimbalwa the song was just like straight eqaleni kwakuyinto nje straightforward and then sathatha adjust lapha nalapha yabuyisa umlilo hayi njengoba ibadla nje ekafushane ungixoxele ngawe ungena kanjani endimeni yomculo uqala nini ukucula mina ke ucula ngizothini into mayiphila kuwe kusuke kuyinto ngeke ukhona ukuthi wazi ukuthi uqale nini kodwa ngake ngimncane kakhulu because umculo wamaskandi more especially bengiwuthanda vele since I was born yabo ngikhula nje vele ngino 5 years bese ngilalela umgqumeni sengibhatanisa ngifosa lapho ngilingisa kanjalo nomjengiseni then I think ngo 2017 that's whereby 2016 ngoba ngathi grade 11 so that's whereby ke ngaqala ukwazi ukungena ngenze lento yama culture yabo then ngakwazi ukubamba neziginci kanjalo so sawina ke saze saphumelela sabashaya bonke ngase ngibuza mhlawumbe lento ikhona kazi yabo so ke ngase ngiqala ngo2021 mangabe kade ngise KZN ngathenga igitara ngaye studio and then ngaqala ngenze album yokuqala baba ka that's uyayifundisa ukudlala isigini ngayifundela because akekho umuntu ongifundisa umunye nje ubaba ongangisipoleka kuye naye wayethinta but ngingaboni ukuthi wenzani then ngasithenga ngahlala naso ngathina ikhala lento engiyifunayo uthe kade ufunda lapha eUKZN kade ufunda ini sikubongele futhi nanokuthi esikhathini esiningi kudume kakhulu ukuthi abaculi bamaskandi abasithanda isikole so kuyagqugquzela kuyajabulisa ukubona abantu abasha endimeni yamaskandi ukuthi nesikole basithanda bengenza iBachelor of Social Sciences and then ngase ngimejhe ngePsychology neEnglish yes kwahamba kahle cha kwahamba bathi lapha eUKZN abasha sibaculela phela inkinga manje uma ngiqhamuka vele sengivana nomuntu abangabazi kodwa ke ngiyacabanga ukuthi bayazi nabo njengoba bevota nje futhi ngoba bayithanda because I'm one of them so yeah lo mbuzo ngihlezi ngiwubuza ngempela mawuwina leli polo liyapi ngoba ukuwina kuza nepholo ngicabanga ukuthi wethu engingakusho mina ukuthi yonke into isibusiso sasekhaya konke nje ngikachivayo kusokuyisibusiso kufanele siye ekhaya abazali bebona ukuthi usuhambile wahamba wabuya nento ethile enhle bayibone and then bese bekwazi ukuthi bebone ukuthi imithandazo yabo iphenduleke Bhuti wami siyakubongela ngifisela inhlanhla sikhumbuze ukuthi senza kanjani uqinisekisa ukuthi nje umhla 31 singena ngawo unyaka nomusha akukho kunye mfowethu abantu nje abavotela Mayidululu bonke emhlabeni wonke jikelele South Africa International uthi ingoma G uthumele ku 35615 ingoma G ku 35615 ayike uzwile ingoma G kuthiwa bonke abantu emhlabeni hayi nje eNingizimu Afrika kuphela kumele benze njalo bawufisa ukuthi nje ungene ku 2025 ngengoma ethi Mayidululu yenza njalo asiphinde sihlangane futhi